A s druge strane, koliko ja poznam, praktično u nijednom veleposlanstvu Hrvatske nema ničega u odbranjenim stvarima Hrvatske. A ne znam da je niko koristio to što je pisano u Creation Journal da se analizira taj pogled. Tako je i u ovoj dimenziji pisano o psihološkim posljedicama silovanja žena od 1991. u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Mladen Lončar, Vesna Medved, Nikolina Jovanović, Ljubomir Potujac, koji su istaknuli kad se gledamo i brojčano, žena koje su bile silovane, polovina od tih koji su ispitivali je bila silovana svaki dan za vreme dok su bili uključeni. 18 je bilo, znači to je po prilici isto polovina istraživanja grupe, je morala prisutno da gledaju silovanje. Većina silovanja provodila se zajedno sa fizičkom torturom. Žene je prozimala depresija, želje za samoubojstvo, trauma. Nastale su od njih je PTSD, posttraumatski stres poremećaj nastao, spolni poremećaj, teške depresije, socijalne fobije. Razgovaramo i danas o nekim temama o rađanju. Pola žena koje su bile silovane su ostale tu. Od tih je 2/3 izvršilo umjetno abortus. Kada gledamo u svjetskim dimenzijama, ovdje tek se gledamo 2006. Kada gledamo u svjetskim, mora se znati da silovanja koje su ovdje vršena su bila dio planskog projekta i instrument izvođenja genocida. I nakon genocida je silovanje nad ženama najteži zločin. One su bile korištenje živih organizama da bi se provelo takav zločin. Uzete je osjetljivi dio populacije, provođeno je takvo silovanje da bi se time potakli drugi da odu. To bi je snažan instrument. Silovanje je provedeno zamišljeno, organizirano i po naredbi. Danas je ratno silovanje, vojna politika, vojna, ne znam kako bi potrebili riječi, da bi se provođenje genocida na određeno mjesto. Kod nas su provedeni oblici od nekoliko različitih oblika, po kućama, dovođenja i odlaska, no i o tome značajne međunarodne organizacije su dali saopćenje u okviru Ujedinjenih naroda još 1992. da je to sistematska podrška zločinu. Međunarodni sud je to ocijenio kao paklenu orgiju progona i zločina. Komisija za ženevske porodiče i ženevskih pravila je pokazala da je to namjerno provođenje. Mnogi izvješćaji govore da su taj bili naređeno da provode i da će ako bilome svome kažu, to će biti bijedi. Silovanje je instrument etničkog progona
terenu instrument rata i na ovom prostoru je silovano između 20 i 50 tisuća žena. Iskazan je direktni rat i sindrom, ja bih mogo još puno reći, ali još želio bih, kada idemo okolo po Hrvatskoj i po Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj i u tim ženama i među nama je prisutan strah. U Hrvatskoj je prisutan strah. Ovaj narod nije stekao još pravo da se oslobodi straha od progona desetljećima i stoljećima. I kada hodate po Hrvatskoj, znajte kada možda vidite da je tamo neko koji je ispunjen strahom zato jer je među drugim ljudima. Zato jer jedva čeka da negdje ode da ne vidi nikoga. Zato jer se boji muškaraca. Zato jer se uopće boji izlaziti van. Zato jer se boji dodira. Neki se boje svih ljudi. Pred Hrvatskoj, pred ovom prekrasnom ženom, kao što je Đuli i njezin izvanredni muž, kao što je Zvonko, koji nam daju poruku ljubavi i koji nam iskazuju patnju, da bi mi znali reći da želimo biti bolji ljudi. Stvaramo Hrvatsku dobrih ljudi. Samo bi svima zahvalila koji su došli danas. Velika mi je čast sudionicima promocije. Svaka čast koji ste bili stvarno odlični provoditeljica i rekli, ne mogu sve nabrajati. Svi koji su sudjelovali, ja volim vas i ja sam oduševljena. Idemo dalje. Samo i zadovoljno za kraj, Marija Slišković, predsjednica Žena u Domovinskom ratu, imala jako zanimljiv sastanak danas ujutro, pa
Hvala.